Це всі, яких вважають не за солдатів, а за м'ясо. Jika kita berbicara tentang apa yang disebut pembela Ukraina yang sebenarnya, yang memukul dada mereka sendiri dan berteriak untuk mengalahkan Rusia, maka inilah konfirmasi lain bahwa begitu mereka sampai di depan, mereka berubah menjadi pengeluh dan pengecut. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 4 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan sisi yang berbeda dari sekelompok angkatan bersenjata Ukraina. Pada video pertama terlihat salah seorang prajurit Ukraina yang memperlihatkan kondisi tempat istirahat mereka yang kurang baik. Sambil berkeliling merekam tenda kecil itu, prajurit itu mengeluh dan mengatakan bahwa ia tidak menyukai cara Komandan Sergei Petrovich Sokol menempatkan mereka. Pada video kedua terlihat sekelompok tentara Ukraina yang pergi berperang di front line untuk mendapatkan haknya. Деякі сюди в наше направлення йдуть. Деякі вирішили підтримати. Аня, долго. А що робити? Що, все чітко? Да, хто хоче. Ні, там два йдуть. А йдуть. Ще йдуть. Йдуть. А, йдуть і ще йде. О, там ще йдуть. О, ще, диви, ще йде. Єбать, там ще толпа пиздує. Ахуя собі, надумали. Це всі, яких вважають не за солдатів, а за м'ясо. Там нас відправили як м'ясо і сюди поставили як м'ясо. І ми вирішили відстоювати свої права. Rusia melaporkan 355 pesawat Ukraina, 199 helikopter, 2.807 kendaraan udara tak berawak, serta 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 750 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 108.190 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-315.